Sen tura ver şurada. Ana. Külü eкен. Şul. Kunan eкен tonдар, өспүрүм. Көрсөтүп, пирчектен маалымат беребиз tonдар. Assalamu alaykum, урматтуу мекендештер жана Байтөбө каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 ноябрь 2022 жыл tonдар. Биз Өзгөн районуна караштуу Мырзарык айылында мына ушул Кунан экен tonдар, өспүрүм. Көрсөтүп, пирчектен маалымат беребиз tonдар. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр пирчектен көрсөтүп ден соолук чырс болуп сон болуп калыптыр да. Катар. Ага, пародасы кандай? Пародасын билбейт экенмин шунун. Точно билбейсиз. Жок. Ден соолуктары? Ден соолугу ичип жегенине жок. Жок. Газыктарында көрсөтүп коет. Путтарын. Көкүрөктөрүн дагы көрсөтөм. Көкүрөгү дагы жакшы экен. Тола. Толла. Үстү дагы толла. Кунан экен. Боюн өлчөдүңүзбү ака? Жок. Бою 1.60 болушу мүмкүн бирок. 1.60 үстү болушу мүмкүн дейт. Бирок өлчөгөн эмеспиз дейт. Көрсөтөлү. Жануар. Жош дагы. Жошуна гарантия. Жоштугуна гарантия дейт. Жок. Анан көптөн бери туруп калган. Азыр жануар секиде көрсөтөлү. Минги дагы ака? Азыр токтогу минип көрсөтөбүз. Көрүңүздөр. Өтө сонун. Көркүнө чыгып калыптыр tonдар. Бир мингизели ака. Жануарма. Бул токулганда совсем өзгөрүп турбайбы жануар? Караңыздар. Бурундары озо элпей экен, Жеңил. Жануар басыктарын көрүңүздөр. Көбү басыктарына карап дагы баа берет tonдарына. Көрүңүздөр да. Охо. Бул ордунан атам деп турат го. Мына жогорга бир чыгып турулду, ага берип койгондосун. Насага. Кетти. Чатагым жакшы. Чатага кеңир алып тургайт экен да. Sen tura ver şurada. Ana. Külü eкен. Azına şagılda şebende biraz ne soktaşıyor mu? Sekin kaytar külü ver. Kökürekleri sonu. Kutların tak koyun. Kazıklarını daha gösterdi. Şimdi açık gösterip koy tekrar. Tamam. Bundan değil. Göster. Ağzı yem börtük deme olur tavu. Dayın yok. Sayı deyken değil mi? Bundan eken. Sayı. Vallahi. Kökürekleri, moyunlar, ceyinler, üstü kola. Dolla. Neyizim daha? Kökürekleri. Yok. Yok. Den soluğu olacaktı. Yok. Artka dağı bir yol gösterip koyalım. Daha tutat. Kaytırıyor. Bir emel gösterip lazım. Canım var. Akam yattı akam. Yüreği toğuk ne bu? Sağa. Çırsa geldi mi? Sonun. Nasıl sağa? Yürek toğuk ne ka? Gengir ne? Öte gengir. Karmaş gerek olduktan ben prosto özüm çoğat alıp aldım bile. Qaraganda vaqt, ekone vaqt bilgen sal kıyım oldu den, Sek. Ne sekin boldu? Anam deyat kullandı sağa. Öte yüreği tok kurç eken janvar. Görünür da. 2 yıl kalmagan bolsa kuysak son bolup ulakadagı jakşı bolot. Akçaсын açı deniz aka. Keçe kişine bir ulakam salıp koyduk. Ortasını keçip bayağınday kıldı. Aralap. Jengil ele. Akçası. 170. 170 min som qaytdınız. Som bola. Şerde kişine düşüp bereriz. Kişine daha kemit bereriz. 170 min som kemi vardı otken tonдар. Görünüzler. Sağa sonun eken o. Buyursa görüp, kızıkandar ağalsa baylanışırlar. Dollarga degenderge ekranın mına burçuna dollarga da жазып koyun ol jergeç. Uşul yerden görüp, dollar boyunca dağı, son boyunca dağı buyursa gelip, görüp, uşul yerinden özünüzler dağı minip görüp, çağıp görüp, alsanız da bolot tonдар. Mına şunday. Jakşı өспүрүмдүн жылкынын эси болуп калганга шашылыңыздар. Тугандар, агабызда дагы мындай жаш кулун бар экен. Эйинчиге бап дейт тугандар. Азыр катар көрсөтөлү. Ака, жош. Öte joş. Канча болду айлыгы? 5 aylık kulun. 5 aylık kulun болду. 5 aylık kulun. Hazır baldarım, kichine baldarım minip alat deydi. Минип деле жүрөт. O. Бул жерде жүрөт го. İçine mingi, anan
kaşu, bayak, manak, bayaklarında bir de joğuş. Joş. Ne? Tamam, biri yeğinçiге kirek dese ama şu ki yeğinçi kılıp Gidet. tayfıl olan dese maz atar. Kazıklarında görürsünüz joğun jolpu. Bundağı Joğun jolpular. Cev içkenleri den soluğuna jakşı. жақсы. Cem ceyt az. Bitsin. Жем жеп жүреді титіне. Бирок чоң экен, 5 айлык кулун болгон экен, 5 aylık kılın o. Бак, калтатайдай бар экен да, мындай көбүнчө калтатайлар ушундай болот го, базарда. Katataylar boğut da. Кулун дегенде. Басың канча дедиңиз ака? Bası 55 yakınlı. Жакыны 55 000 сом кеми болот дейт. Боло турган. Буюрса энчиге алып өстүрөм дегендер болсо, алып өзүңөргө энчиге алсаңыздар болот экен. Жоон дагы байкалып эле турат. Казыктары жоон экен. Өзү дагы толло. Жемде кичине жеп атат дейт азыртан эле. Уже секен алып өстүрүп, өзүңөргө жакшы энчи бак булсаңыздар болот экен. Жакшы, содаңыз берсин. Рахмат.